नमस्कार देखंतु आज मामा बुडो जिया हेसी हां देखंतु आज कसवानी हां खोली पाले मामू मिठा पठाइछि मामू मिठा पठाइछि तोर भौणी हेइछि आ मामूर झियो हेइछि मामूर भौणी को दिन हेइछि सोमवार दिन 6 तारीख 6 तारीख हेइछि भौणी चलो देख 7 तारीख परिवार कौन सब पार्सल पठेछि तो पई पार्सल खोलिल देखे पार्सल रे कोन आछि मिठा की मिठा आछि काला जामु अच्छा आ एटा कोन आछि एटा चिकन चिकन आछि ना एटा कोन आछि देखिया कोन आछि एटा मटन आछि एटा आइसक्रीम आछि तो धरम खुज कौन एटा तोर आइसक्रीम हाँ। स्पून देइछि खाई सारी खाइबो एटा चिल्ली पनीर देइछि चिल्ली पनीर टा बुझिलु एटा काला जामु खोलिलु आ मामू को थैंक यू कहबु न कि कहनु मामू थैंक यू कहनु भल से मामू थैंक यू मामू थैंक यू कौन खाइबु एबे आइसक्रीम खाइबु ओ वाओ यम्मी कौन सेटा गुलाब जामुन गुलाब मिठा आइसक्रीम टा फ्रिज रखी दउची सिलेस्टी आइसक्रीम रखी दउची तो खाइबु एबे बा मेल्ट करी आइची मैं चलते खाइबे आ चिली पनीर ठंडा है जबो थाउ कवर खोलिबु ना अंदर ना है खाइ बोला मते तुम्हारे आंटी कोड़ा बाबा नहीं बेसी गरम हबनी खोला नहीं ना खोलो ना कहीं खोलिबी खाइला बेले खोलिबी कौन कौन खाइबाटा खाउछ भात चिल्ली चिकन माछ तरकारी बाबा चिली चिकेन माछ तरकारी आ टे कदल केमती स्टाइल रे कहू एक्टिंग करिकी भात हाँ चिकन माछ तरकारी माछ तरकारी खाइ दे खाते एंते हला ओ खा खा खाइ दे चल तू कौन खाई तू बुगु मु चिल्ली चिकन ने खाइ तो पाटी राग लागुची हां आ तू कौन खाइबु स्वीट खाइबु मु पेन खाइ पेन खाइबु आ तू स्वीट खाइबु नु हां को स्वीट खाइबु मु एटा कौन खंडा करते मु खाइ ना ना एटा कौन कहनु ऐसे ऐसे ना पड़ो एटा कोट के छना पड़ो एटा एटा नागड़ छना पड़ता वावर से ना पड़ो नागड़ छना पड़ा आ खाइबु कहलु देखिया नयागढ़ नया बड़ा एटा आज नागड़ छना पड़ देख एटा किंतु ब्राउन ब्राउन देखा देखिलु तू ते खाइ देलो आ कनु मु कोड़ा खाइबी कोलाटा कलाटा खाइबु तो आ कहीं पूर्व कला खाऊ नथले एबे कोन कला खाइबु केला कराटा खाइबु आ उठ आ कर ना हम दूध आ कर आ कर के दियो टिके आ टिके दे आउरी जति दिया तक मत खाइ देला हां खाइ दीजी चलाई करथले से तर नहीं गेले खाइ देला हो आ उठ खाइबु की हो एला खाइ देला हो एबे खाइ साइलु ना खाइ दे पाटी रे चोबे देलो हेडी हेडी कैमरा रे चोबे दे हो आउट खाइ दे आ गलु मो धन एडी बस मु कोला बस हां रा मामा आइतला हां तो एबे खाइबु तो
ହଁ ଆଁ କଲୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ପାଟିଟାକୁ କେମିତି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆଣୁଛି ଆଉ ଟିକେ କୁକୁର। ଖାଏ, ଆଁ? ଏଇଟା ରୋଲ୍ କରିଦେଲୁ ଟିକେ ହଉ ଏଇଟା ରଖ ଆଉ ଟିକେ ଆଁ କରିଦେଲୁ ଖାଇଦେଲୁ। ତମ ତଣ୍ଟି ଧରିଦେବି ତମ ତଣ୍ଟି ଖାଇଯିବ। ତଣ୍ଟି ଆଉ ତ ଖାଇପାରିବନି ଆଣିବ ଖାଇପାରିବନି। ହଉ ତୁ ଆଁ କର ଖାଇଦେ। ହେଲା ଆଉ ତୁ ଯା ଆଉ ଖାଇପାରିବୁନି। ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେ ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇଦେ ସେଇଠୁ କନା ମାମା କନା ଆଁ କଲୁ ଆ ହେଇ କାଟିବ ସେଟା। ମତେ କାଇଁ ଭାବୁଛୁ ମତେ ଦବ ନା? ତ ଦଉଛି ଆ କରୁନୁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବୁ ଏଠି ଅନା ତୋ ମାମାକୁ କହ ହାଏ ହାଏ ମୁଁ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବି ମୁଁ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବି। ଆ କର ସରି କାମ ଧରୁଛି ସରି ଏତେ ଜୋରେ ମାରନାରେ କାଟିବ। ଆ କର କହ ହାଏ ମୁଁ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବି ହାଏ ମୁଁ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବି। ହଁ ଆ କର ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବ ଏବେ ଯାହା କହିବ ସେ ସେୟା କରିବ। ଦେଖିଲ ମୋର ସବୁ ମୋର ଶକ୍ତି କରିଦେଲି। ଏ ତ ଚିଲି ଚିକେନ ବଳିଛି ଆଉ ତ ରୁଟି। ଆଇ ଦେଖୁଛ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆଜି। ଏ ବାବାରେ ତା ଶମ୍ଭୁକୁ ନମସ୍କାର କରିକି ଏଠି ନମସ୍କାର କରିଦେଲା ଯାଇକି ଏଠି ଦେଖୁଛ। ତୋର ଶକ୍ତି ଅଛି ହଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ସେଠି ଶକ୍ତି? ମାଡଗୋଳ କରିବ। ମୁଁ ଏଇଠୁ ସବୁ ବସ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯା ଶକ୍ତି ଆଣିବୁ ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟିଂ କରିବୁ ଶକ୍ତି ଆଣିଛୁ ତ ମୋର ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା ମୋର ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା ମତେ ପାରୁନା ମୁଁ ତମକୁ ମିଳୁଛି ତମେ ମତେ ପାଣି ବୁଝାଉଛି କି ତ ପଡଉଛି। ହଉ ଏଠିକି ଆଇ ତମକୁ ଆ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବା ଆରେ ବାବା କଟ କହାନି ଆ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବା ଏ ଦେଖେ ଏଇଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ଛେନାପୋଡ଼ ଅଛି ଆସୁନୁ ଆମ ଧନଟା ସେକରେ ବୁଲେ ସେକରେ ବୁଲି ଆସିଲୁ ହଉ ଏଠିକା ମୁଁ କହିବି ଏଠିକା ତୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇଦେବୁ ନା କରିଦେଲୁ ମୋ ଧନଟା ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ନା ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ପାଟିରେ ଖପ ଖପ କରୁଛି। ହଁ ନା ଆଉ ଖାଇବିନି। ଆଉ ତୁ ଖାଇବୁନି ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ଖାଇ ଖାଇ ଥକି ଗଲା କହିଲା ଆଉ ଖାଇବେନି ବିଲକୁଲ ନ ଖାଇକି ଆଉ ଖାଇବୁନୁ ଖାଇଦେଲେ। ଆगे को ଆଉ ତ ପାଟି ମାର ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବୁନୁ ତୁ ଆଉ ଖାଇବୁନ କହୁଥିଲୁ ଆ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଦେଖେ ହେଲା ଏଇଠି ବସ ତୁ ଏଇଠି ବସ ହେଲା ଏଇଠି ବସେଇଲୁ ତୁ ଟିକେ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି ହେଲା ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି ହଉ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲି ହେଲା ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲୁ ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଉନୁ ହଉ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖା ସବୁ କରେ ସ୍କେଲେ ମୁଁ ସାଇ ଶ୍ରେୟାନ କହିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାର मैं साइज पे ଯାହା କରେ ଏ ବାବା କି ହିରୋ ଷ୍ଟାଇଲ। ଏଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ।
ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମାରି ପାରୁଛି ହେଲା। ଏ ଅନାନି ନାନୀ ମୁଁ ମା ଦୁର୍ଗାକୁ ନମ କରିଛି ମୋର ଶକ୍ତି କରିଦେଇଛି ସେ ପେଛ ମୋର ଶକ୍ତି କରିଦେଇଛି ସେ ପେଜା ତୋର ଶକ୍ତି କରିଦେଇଛି ଏଇ ଅନାନି ଏଇ ଯୋଉ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇଦେଇଛି ମୋର ଶକ୍ତି ହେଲା।